Mayong adlaw mga binati o minahal kong matalong. Welcome to my channel. Welcome to Matalong in the service of the Matalomnon people. Okay guys, magtinabangay kita alang sa kalambuan sa lungsod sa Matalong. Welcome to my channel o welcome to Echo TV diri sa lungsod sa Matalong. Magtinabangay kita kanunay guys aron daghantang mahimo ang project alang sa atong lungsod. Ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay ngayon, bukas at magpakailanman. Okay guys, kinahanglan nato ang pagtinabangay aron daghantang mabuhat nga project diri sa atong lungsod. Okay? Happy Friday. Sa katong way kwarta, pwede tang musuro. Magpuyo katong way kwarta, pwede po mo adtos magsuroy kay na may kwarta. Kita guys nga way kwarta, puyo sa lang ta. Okay? Amin itong buhatong guys. Friday ron, August 6. Tingbitay na ron nga panahon guys. Wala sila may suroy. Okay? Ang buhatong guys. Welcome to my channel. Welcome to Matalong.